Sanibonani Thokozani, ngiyathemba niyaphila. Sesiside isikhathi-ke ngingawenza amavidiyo. Bengiwathola ngama-WhatsApp message angibuza ukuthi why ngingasawenzi amavidiyo. Bengiseney'nkinga-ke, personal matters ebekade ngisadila nawo. Namhlanje ngicela ni-like and subscribe, ni-click i-bell notification uma ungakabi subscribe. Uma umusha la kuqala nokubukela ividiyo, like, subscribe and click i-bell notification, ushare nalo mbukiso. Namhlanje ngizothinta i-topic enkulu. Sokhuluma ngegobongo. Sokhuluma ngokudla amagobongo. Kunabantu abaningi asebeke bangithinta bekhuluma indaba yamagobongo, ukuthi ningangidonate-ela nje ukuze ngizothola i-mic, ngithole ne-ring light. Oholo umoya ngangidonate-ela ukuze ngizokwazi ukunakekela amavidiyo ane-quality. Sikhuluma ngegobongo namhlanje, sikhuluma ngokudla igobongo. Sikhuluma ngokuthi liyini igobongo, lidliwa makunjani. Baningi-ke abantu asebeke bangi-consult-a befuna sikhulume ngale topic. Igobongo kahlukene, khona lemoya elesithunywa, khona igobongo ekuthiwa impande yesambulu, khona igobongo lomndiki negobongo lomndawo. Ngizothanda nje ukuthi sihambe step by step, sikhulume ngokuthi ulidla mase kunjani igobongo, ngoba abelaphi bendabuko bayadlala-ke ngabantu bekudlisa igobongo, uvalekelwe into zakho, zibhede into zakho. Uthole ukuthi bekungafanele udle igobongo, uyabo. Ikakhulukazi uthole ukuthi umuntu udlisa igobongo akazi nokuthi iwona muphi umoya onawo, noma unesithunywa, noma unendawo, noma unendiki. Ekudlisa igobongo e-wrong bese ubhedelwa izinto zakho. So mina ngiyangiluleka umuntu ngokuthi-ke communicate nabantu bakho, uzwe ukuthi bona bafunani. Ungaze udle impande e-wrong ezokonela izinto zakho, ivalele into zakho. So communicate nabo. Ngicabanga ukuthi kuqala nje into okumele yenze, if kuwukuthi umelaphi wendabuko uyasazi isitori sakhe, kumele ekunikeze igobongo okuthiwa ilesambulu, okuyilona elizombula into zakho, ilona elizombula into zakho, ilona elizokukhanyisela, ilona elizokuchazela, elizokwenza abantu bakho ukuthi be-communicate nawe, likuhlambulule bese beyakubonisa ukuthi kumele bafuna yiphi impande, beyikhulumele bona. Ngale nkathi uyiphehla leya mpande leya yelokhunja yesambulo, kumele kukhanye izinto zakho. Kumele ukuthi mawulele ebusuku umbone umuntu omdlela lempande yesambulo, efike ezobonga, efike ezochaza ukuthi mina ngusibanibani, ngifuna ukuthi, uyabo. Manje-ke nina nivele nigijime nibhodle kabili kathathu, nigijime nihambe niye ney'nyangeni niyofuna amagobongo, uyabo. Bese umuntu ekubhedelwa izinto senijahe ukuba odokotela nonke, uyabo. So asikhulume nje sigxile ngale nto yegobongo. Ziningi-ke iy'ndlela zokuhlukahlukana kwamagobongo, kuya ngesigodlo ukuthi kuleso sigodlo kusuke kuthiwa kanjani. Kodwa nje nge-advice yami, ungagijimi uyodla igobongo kanti akumele udle igobongo, uyabo. So ngizokhuluma ngamagobongo amaningi. Okwamanje ngisafuna ukuzwa nje ukuthi abantu bengakujabulelani ukuthi siyihlaziye le ndaba yegobongo. Ngiyathanda nje ukuthi abantu beshere-ke ne-experience yabo ngamagobongo. Uthole ukuthi wadla igobongo
okwangafanele ulidle, cela ushere ukuthi kwenzakalani. Mhlampe singaqhamuka nesolution yokukhipha kulezo inkinga lezo, yabo, ngoba asifune imali yakho la, senza nje umsebenzi wenkosi. Ngizokhuluma-ke ngegqobongo lendiki nelendawe, ngikhulume futhi kakhulu ngegqobongo lesithunywa, ningayinaki izandla zami, izandla zendoda lezi. Asikho kodwa lapho ngicela nilike nishere. Inamba yami ayikashintshi, kuseyiyo yona leyo engifunayo, engifonele. Nithokoze bantwana bethongo. Bengisakhumbuza nje ukuthi ngikhona. Sengibuyile. Ngizolokhu nginiphakela nje kancane kancane. Kodwa-ke onamandla sicela sidonate-ele sithole i-mic ne-ring light. Mhlampe singathola nefoni e-right